Anya laki din! Apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangpita ka na bambanog manipo di uma, kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y, marsida, agraman kapay. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Nakasta pa lang ti sungbat mo kanyak, Juliet. Si kaman mo tinabambano ka nagtrabaho, no di ka makapungtot, no kastoy ti masangputan. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya, Saan ka din nga karim idi kanyak, ano asawaan nak, agbiagak akasladon niya iti denam. Iso adi kan agrikla-reklamo ita. anya. Kay sumat! Ha? Awan pa'y serserbi ti biyag no kastoy lang. Iso na ito tirumbang iti na ito atasa, tawan matlat may karga. Huston, Cesar! Nabuong amin nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati! Nanang! Nay, apayan balasang ko. Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balay. Anya? Anya manan ti diyo nagkinaawatan? Nanang, nakupitan dya takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa dya takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kit na buong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amo kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayat tipuon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kas jay matanti naramid na. Anak ko, ang mga no di ka man ngamin nagluto, iso anak kapungto ti asawam. Saan, nanang? Kat no kinunana nga agbiagak akasla prinsesa inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya ti agluto, nanang. Di ka tagat bawang akton. Ay, no way. Sana may bagay kanyak day tatrabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No sikati mabatbati iti balayo, rumbang asikati mang trabaho kadagita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana kanan na. Agkapi ka manang. Naimbag man, tapin masyar ka. Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawid iji balay tayo, Cesar. Mayakaran di agdan ti balay dananang amdi ka pa'y pimasyar. Huwag ngagpay sumanang. Da kayo talaga. Ngamne, apay-apay per kapunto na itaos usaran nyo. Nangipanan nyo karagati baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga raw din ngay. Awanan tinabati. Gapu iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mata namin. Anya? Huwag manang. Kat diya akong naggatgatang paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May budlang latan. Tani, sa dutmat ni Juliet ngagtrabaho ito nagtibalay. Ay, unay mo tanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay man nagbalbaliw? Ne, ultimo day tatakuriyo, nakupit. Di mo ibaga pinatayab mo amin day ta, Cesar. Ay, kababay nga klonen manang isotipod nyo. Anya? Da kayong magayam ti maranak ti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayam balasan ko. Agur-urayak man itilugan. Mapankuman pa siya rin da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak matan ang nagapo ijay. Ha? Kasano nga men kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin ang kagawaan da. Basta adalabas sit asaan da pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw di parikot kadagita nga agasawa. Idi namin siyan, nagawid ni Juliet ngagsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan,
Nagapadak at imbarsak ni Cesar ti takure kan baso da. Ay, dayta nga ron ti jakat nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyala dita ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko. Di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manupay a pamagbaga kadakwada, sakbay nga makapagpanunot da. Dinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam Juliet. Anya? Kat isumat, no saan ka kumangamin asado sa anak mo't nga ungungay? Di ko namkit day, di mo amo atong palan ti karem. Anya? Kati sumat, saan ka di nga ing karim kanyak? Ano asawaan nak? Nasaya at to ti panagbiag ko iti denam? Kat naimpay ko na itakin ka. Anya peti pirukam. Anya tinasaya at itibiyag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at lat ti panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanam lat ta amin na kayat mo. Agsida kay tinaimas, kat adu pa ti kanam nga ure de mangan lang ti ammum nga ramidan. Kat, ising-singir mo itantikan kanag, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin agastos mo kanyak. Ay, jak amukin ka Juliet. Jakon awatan na nga ugalim. Apay, awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, apay ngagsinay ka nga. kayat ko no saan kami amadan iti anak Ronald. Saan kami mo't lang agin kinaawatan iti asawak. Sa bagay, da kayo mo tinakanayon ti isyo dito yung ili tayo. Huwag nga ron. Kababain, anya lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo nga ramiden dagiti banag apakaibabayan ninyo. Ay, narigat nga ron aliklikan pare. Jak malapdan tagpungtot no sumang petak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ore asino mo ta. Makapungtot no kasta pare. Huwag pare, iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anya lakit din aya. Nanang, bakayon ati mapan lagi tulod ka dagiti natengken prutas iti balay na manang Juliet. Ay unay kamatan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay banbantayak ti baboy ko. Kasla nga min dandane nga ganak. Siya akong bantay nanang. Jak kaya ti mapan ijay. Alakit din itulod maon. Agmotor ka mapan. Jak kaya ti mapan ijay nanang. Ang mga no maranak manan nga agap apad at may ramanak pay. Apay inramraman da kamot aya iti apada. Katuan nanang. Agap apad ay di namin sa nang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro iti moging ko iti barsak ni bayaw akaldiraw. Aniya. O nanang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka kita. Bay anyo nga ro rin. May raman kailang no agap apad Sika talaga anak ko. Mala, bay amaon. Sakon ti mangitulod. Basta bantayam dagiti baboy ko. O nanang. Agyaman nakadagito'y aprutas kan natang nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawan pa iti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko, no apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan ti muging na iti patay-tayaban nyo ang kaldero. Ha?
Naranaan na kanukat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumaytayab mo't kanon, dagiti kaldero yaw. Kadya manugang yo, nana. Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maumuma ako, nitiday ta nga aramid yaw. Nagbanglo na ti barako akapiyo. Ang kaslaawan mo't ganas kong agkape. Igapo ka rin tawan gatas na manang. Pasensya ka na. Talagang amin nasaan kami nga gatang iti gatas. Saan ading ko? Ang paper cup mo't ngamin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong aginaw. Saan manang? Ang nakulpi mo't ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasanomat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta manang. Saan mo't ngamin na maliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadan man mo ti ragsak dito'y balayo. Uwan manang. Ikagumaan may. Kahit matuloy ka diti panagsilibraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan pare. Barang detan ti pagpatinggaan ti panagap-apa yaw. Uwan nga rod pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami matan nga agapa. Amangan nga min no awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, pare. Iso akas dyan ti asawa. Anyang awan ka sa sukar ko. Saan ka aswait ti kat ko asawa, pare? Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot nga main. Isa kanayon akmot nga agungat ah. Kasapulan nyo siguro ti pamagbaga, pare. Tani, kasta kayo matay. Wino, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinan da kayo man ang nagiti ninang kaninong yaw. Una yan ti kastoy na anak Carmen. Syakmat nun ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayam ti bisita ni Juliet. Kat ni, nagkurang dagiti paper plate a ginatang da. Aniya. Kat, ay nangay ti panganan dagiti raduma. Adda dyan man mano a plato da. Ngam amoyo ka din, ana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupikupit. Kasla panganan ti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot da ito'y kunada pa'y. Ay na, nakababain nga agpayso da ita. Wan nga rod nana. Nakarkaro manan adya maysa. Nakunana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da. Kat amangan kano no pantikan bralaang ni Juliet ti di napatayaban. Aniya! Naging joy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Na, bakit ko nam kanyak, Cesar? Wain, bakit? Ay na, saan ta ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang ka din law nagiti karuba. Agrama nagiti bisita mi di kasangay mo. Uwan nga rod lakay. Pati plato taan na kumpit nakita da. Uwan nga ron, kababain. Sa nabali agatang tantumanan. Ngam di mo nga min ibarbarsak Uwan bakit? Basta agbalbaliw tan. Uwan lakay. Malang nga ron, rumara kon. Mapana ko ni ti garden. Nagsapa ka mata na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balon ha. Oray day tay agalas 8. O sige nga rod. Orayam tulat ta ti balon mo.
At to yan tibalon mo, Cesar. Isublim na tabalon, Juliet. Anya, imbagam nga iyumay ko. Sa ita, ibagam manon nga isublik. Agungat ka pa'y. Si kalangarudan ti intuludan da iti kanan na. Taasino ti sana makaungat. Alas 10 ni daw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay Jibalay. Alas 5. Iso akinunak nga alas 8 nga yagmo na tabalon. Oho, adula amin. Naaldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8. Anya, di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam. Isublim na ta. Awan serserbim nga asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-arti ka man. Alan, ipanaw mo na tabalon. Tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanag. Uray kan Juliet. Di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan, Cesar. Itay ka pa'y laagsapa nga agungungat. Kitno kay bagbagam, idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman tumot kami na tangaramidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumot gayam ti bagas, ngam apay adi ka naglutaw. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan ang nalutaw. Ay pasensya kan nag-enjoy ak nag-Facebook. Anya? Dahito ti may parbang iti dahito a cellphone. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kanda iti abagas, isumot la di da ilutaw. Ay! Sige! Ipurwak mo amin dagita bagas, Cesar! Agrama dagita asukar ken asin! Aguma ka! Ibalang mo amin! Bala! Manang, umayak man makipangan. Ay, katuan na, Cesar. Ngam, apay takas dyan in-text ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti text na di apapay. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji garden nyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agong ungot ka kanumanan asimmangpet. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso anadadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget, pimarbango na kidagsapa kat imbilin kon nga gibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simmangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisina na ka nagtrabaho, naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo tararamidon na iti balay. Basol na mo't lagayam. Uwan manang, kat itay manan, saan ang nakalutaw? Isa agapo iti asar ka, imbalang kon ati bagas may. Ang may na, mga anak man pa, sakbay nga ituloy ko tag-istorya, tanay. Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumati bagasyo, binagam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tag sa sarita tayon to. Saanan ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo. Manang, Liklikan nyo ti agapa. Tamay sa dayta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yo nga agasawa. Nanang, makantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay matdaytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin yaw. Nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar apay ngamin nga imbulang nati bagas me. Bidot yung matdayta adwa anak ko. Di ka ngamin agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Ni Mat Cesar, dayta la agi barbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Day tangarod nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat, agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo ti mapaspasamak ka na kayo.
Parang maurnos tinagbatan niyaw. Tamaday ti agasawa akanayon nga agapa. Awan ti nasaya at nga ibunga na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, makabannog at talaga ti agtrabaho. Naku naman pare. Naimbag kumamot no anda ni Tataguryo. Taited na kumamot din ti sweldo tayo nagtrabaho. Huwag nga ron pare. No napanan na nga tamanin ti just kay. Ay na, naguyong ngayon. Amo naman to sa bato ita. Rumbang ang maitag kumati sweldo. Dagiti pinagtrabaho na. Ng pimana mo na. Gagangay ka di dagiti baknang dagita. Pumanasyar da. Sus, salbag kita. Makaungang kita pare. Pagsasawak na dyan kay. Anya! Ay, pasensya kay kuman. Nagururay kayo kanya kaon. Ay, unta ta. Awan parikaut. Just ka lakay. Nagpayag ti pa nagpasweldom iti trabador mo. Ha? Ada ka di bagbaga ang pidraw? Kota na. Awan man. Awan. Ay, mapankan samot ije ayuyang mo. Kalpasan na maalam ti sweldong paray. Ha? Kastal talaga pare. Awan nga ron asawa nga sangputan. Hindi mapanpailangan liwliwa si gamit. Ay, si Kaki di mo't pidraw. At damot ti na masangpot amin di balayaw. Dumalat tamot ati inakin asawa. Nala, itid yun ti sweldo mi tata. Tamapan kami mutan iti papanan me. Mapan ka talaga ije inuman paray. Ay, uwan na pare. No agawid ak namin iti balay. Maboring aklaan. Sika man, no mayat ka nga umay kanya. Maminsan ton. No day ta ipapan mo iti inuman. Yung kalasarong karanan di babae nga ibagbagam ngar armam. O di may mayat. Sakit lang ti ulo dagita babay. Just kigit eh. Naa. Alam pare, ingkan no sa di naman ti papanam. Basta siya, mapanak uminaw. Agawid ak tulatan inton maulaw ti lugit ko. No? Ay, sika talaga. Ay, abaw. Nala, ingkang arulod. Ay, nabartak ka man anak ko. Siyempre, na napanak nga ron iminom din na partagak. Aniya. Ayunay kan, Pedro. Awan na talaga tinasaya at apan nakisaritam. Ay, ano pa'y ayananang nga danabartag ang makasarita itinasayat. Ha, at daya man. Ala, di kan sumanao. Tamang makapungtutak lang iti panagsasaom. Ingkan maturog tapno mausawan ka. Wala nang masusunod po. Isu ang mababaakan kan kat. Gaputa day taarak ti amom. Di mo amaw nga agharam iti balasang. Ay, isan mo na dagita ti bagbagayo na nang makarengrang iti lapayag. Apo, nagpintas mo tang na ta cellphone mo pare. Kasala ka barbaro ah. Siyempre apay just. Pao. Daytoy tinangigatang iti sweldok idi Sabado pare. Brand new a cellphone ko naman. Anya? Sa anak man anapan iminom. At least, may cellphone akong bagaw. Oh. Ay, umapalak man iti dayta cellphone mo pare. Kasala nagmayat pa iti kamera na. Ay, una. Mayata talaga. Uray dagiti pangit. Mabalin a pagwapon kan papintasan na. Anya? Iso na lang tano baak. Ay, awan, baka talaga. Sana mabaliwan.
Si kamot, pare. Tila ibagbagamay. Agaw ko lang day ay. Sige di mo. Seryoso nga mintirupam. Iso kayat kamat makita nga agisan. Ure pagbetak ah. Umapalak man iti kabarbara silpon ni Berteng. Ha? Naimbag pa'y dayjay. Tanakagatang iti silpon na. Nagmay ti kamera na nanang. Ikastaya. Uy, Makagatang kamat ka, no talaga nga iurnungam. Si ka nga men, pasig nga arak ti pag-ipa namin ti kwartam. ha? Nagaduman nga imbagayaw. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Alam mo na eh. Agurno nga mamay. Tagumatang iti kabarbara silpon ko. Nasken ang nangingina. Ganti silpon ni Berteng. Aniya? Tapno saan na just ah. Kaya't mo asawan, just ni Berteng. Iwan, just ti silpon na. Agraman yakin ko ka na na. Iso anasken. Anangin nginan to tigatangag. No bilang laag. Ha! Saan ang nagpabak nanang? Nagmalas matikas tuyo na biyak. Nay, apay nga iberteng. Anyat parikot mau. Ti cellphone ko ata ta. Di kabarbaraw. Natinag ko itinagluganak itay. Anya. Ay, unay na yapaw. Swildok iti manual daw tinggatang ko iti dayja cellphone. Awam pa'y makabulan natinag ki din. Ay, unayag. Di ka nga miningkarga di tabagbaw. Ay na, sapay la kumata da konsensya ti makapidot tay sublina. Awam magkidi password na dayja ah. Kat sa pala kumaata kasta, berteng. Sayang ba'y tinagbanuga may timanungal daw. Ay, unay daytan akin awan ti panunot mo pare. Saan mo ta kasta paray? Talagang aksidente la natnag ko. No, saan ko natnag? Nalabit nadukot. Awana na. Awan pa'y makalawas. Manipong ginatang mo dayjay. Yung napukaw madagos. Ang careless mo naman. Anyang nga ka awa mo perfecto a tao. Saan man arasun daytang awan perfecto. Talaga burara ka ngamin. Siguro, numabalin nga iwarat ti mabagbagay. Nabayagan nga intangal ti aso dayta mabagbagay. Burara ka eh. Anya? Ang mga noon nabayagan, ang inalngal ti aso dayta, gapu iti kinaawan, annad mo. Kaasimat no asino tinakatinag da ito'y cellphone. Sapay madlaw akabarbaro. Wanyarot. Kita am aditano adda mabalin nga awagan. Tapno isublay ta dayta. In fairness, naggwapo ti akin ko, kwa, friend. Anya? Un friend, kita am ngamin Oray medyo nangisit, ngam adda apil na. Na. Wanya paiso ah. Isublik da ito'y cellphone anapidot na iti akin ko, kwa. Amangan no isukit din ti dawan ko, friend. Nay, ina. Si ka talaga, Luisa. Basta gwapo, sige-sige. Ngam into no nagbabae, agmangit-mangit ka. Saan ko mamatakas na, friend? Panagkunak, nasingpot ti akin ko kwa iti cellphone. Anya ko nang pare, agdabalasang asabtam. Wayne, balasang di nakapidot iti cellphone ko. Iso nga hindi gusak mo na. Kita man no bagay ko mo lang ti pumada. Nya laki din aya. Anya bagay ngay bagbagam ma. Si kalatama ni Berteng. Awan nagbalaw. No di pa nagkunam, kat gimwapo ka. Ay, nagbidot ka pare. Anya ka laki din. Kontrabida ka. Umay ka din Anya tiyan mo, no da ka duwa di balasang. Tapno mabawasan na giti baak dito lugar tayo. Saan man alay tabak-bak ti bagbagam si Berteng. Mapling tilapayag ko kat. Gagangay at talaga ti baak.
No. Nakanayo na napudot ti ulo na. Mala, dita kan. Panawan kan. Abangan mo siyak tumanan ti pagdasalan day ta awan kwenta na apungtot mo. Agyaman na ka, tayin sublim ti cellphone ko. Ading anapintas. Awan anyaman na, manong anagwapo. Ay, huwag ngayam. Amangan no mabalin ama amuan tinagan mo. Sure, manong. Wengayam, siyak ni Luisa. Ay no, apo, may bagay unay tinagan mo iti kinapintas mo. Ang awan nak mo. Ay, saan? Saan nga gang angaw? Ibagbagak ti pudnaw. Ay, huwag ngayam. Siyak mo ni Berting. Barupay. Gwapo kan nangato ti isbok. Anya, Ay, joke lang. Ngam, kinapudno na baro akpay. Sika ngay. kaslamat ken ka balasang akpay mo. Awan ti agungayt no bilang maamuak ti Facebook account kan cellphone number mo. Awan, si kakit di man. Maala, yag mo ti cellphone mo, ta isave ko ti number ko. Kan i-search mo matan ti Facebook account ko. Ay na, agyaman ak, Luisa. Ay na, nagkwapo matan. Apaw, itay ka pa'y apalpaliiwan kat. Anya man ang ti makagapo, itiday ta akilig moments mo, ampiang. Anya pa ngay, no saan aday dia aberting ti makagapo. Anya? Tapno ang mom friend, inala na ti cellphone number ko. Kan good news, friends kami iti Facebook. Ha? Ay na, nakaragrag sakak man itangaal now. Sapay la ko ma, taawan patingga na dahito a kinaragsak ko, friend. Jack amo kan ka. Ampiang ka talaga, sipod pay. Ampiang no ampiang. Nga mamati ka manuan no saan. Naidumduma ti panagayat ko iti dayja amperting. Anya? Damdamo pa'y laang anak kita, kan naamam mo jay tao. Ngam panagayat adagos, ti ibagbagam. Love at first sight nga, di ba? Anya ko nang pare. Kayan ayat mo, niya babae ang isubli ti cellphone mo. Wala, puno ti bagbagak. Sanak mo't nga grup-grupo nga ulbod. Sana ya? Sana all, pare. Sana all talaga. Amok pare. Adda isurok kun ka, ha? Tapno saan ka nga agsana-sana all. Kastoy. Ingka agaram. Ha? Ada mo ni highly akursunada, hindi pa lang. Sana ya? Hindi pa lang da dyan niya. Saan itan? Ngamain, bimakit matan tilangana. Saan nakas ini a baby face? Anya? Mangkita ka lang nito sa baling armag. Saan lang ang dayja ahili? Bakit matan tilangana? Ngam ni inang ko. Yan lagi din. Pangusaram nga ibay, iti nasweldo ita, Pidrao. Ha? Ang mga no ibagam manay na mapankaw minaw. Ay na, pangasim ko mamay, tahuston, Pidrao. Ay, sana ka mapan uminom tata. Inak man gumatang iti cellphone ko. Ha? Nay, hitaman pa yan na panunot mo agumatang iti cellphone mo, Pidrao. Huwag tata. Kalpasan na, igagarak man mat nga itinag iti pagluganak. Barang jay tumangisuble, kat isuntumot tagbalin akayan ayat ko. Anya, Akas yun ni Berting tata. Natinnagnag pa iso ti cellphone na. Ngam nagasat man, takaayan ayat na itan ti balasang anaka isubli. Pidrao, saan ka mo't abagtet iti panagkunat? Tata, amangan no isumot ti mangilisi kanyak iti kinabaak. Agpampanunod ka di Pedro. Unaw, pasigan nga arak ti adda dita utak mo. Nanang, apay kastamot yung ti panagsasauyo kanyak. Pampanunutom ka di ti ibagbagam.
Iso lang nga rod mo ka solusyon. Tapno sa anak ama baakan na nang. Nyalaki din aya. Hay, jaka mo, noan yan ti mapaspasamakan ka. Saan kayo agsaw na lang? Saan mo tada kayo ti akin kwarta iti igatang ko iti cellphone? Una yun aya. Jak mo kan ka, Pedro. Nga malaa, aramidom day ta mo. Takitak man no nasaya at ti pagbanagan na. Uwin ka din nanang. Anya mo tayo. No timbang isublin to iti cellphone, kat napimpintas pa nga amang ngumtikayan ayat ni Berteng. Ha! Lalaki din. Anya, pinaypay mo nga intinag ti cellphone mo, tinagluganan? Kay uwan baray. Pudno mo tibagbaga. Sana mo nga ulbod akaskin ka sana ya. Na, ay una yun. Kanayon mo nga ibaga kanyak amaagak. Hanggang malaman. No asino ti maag at talaga kadatangag, kumpare? Sika ah. Uray po utam. Addang tumot ti balasang amang isubli ti cellphone ko. Anya? In wallpaper ko pa'y nga rod ti kagwapwa na picture ko. Tapno makita asigon. No asino man ti makapito. Jak amo no niya ti bagak ka. Jak amaw no kasano ti panangibagak iti... Kinamaag ko nam. Na? So, uray po utam pare. Napimpintas to nga amang ti balasang amang isubli ti cellphone ko. Ngam iti kayan ayat mo. Kasla nagtupakan ti langka ti rupa na. Naa? Ay, ang ako lang pare. Ngam pudno. Oh, apay akas ta ti langam. Kasla karuprupa matan jay ladawan ti limagasot a piso. Nakapamimig ka mat. Ay, nanang. Manungaminan alawas ti napalabas. Ngam awan mo ti balasang amang isubli ti cellphone ko. Aniya. Kanayon ko nga awagan ti numero. Anak kasalpak iti cellphone. Ngam saan mo ti agring ti jaske? Aniya. Ay no adaman ti jaske. Si kadayta. Kidamaag mo dayta. Ayawanan. Saan na may subli di cellphone mo? Amangan no saan abalasang tinakapidaw. Amangan no bakit abalo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nagalaam iti lechon manok, ilin na anak ko. Pangala ako mga itatang. Ginatang ko ah. Nagalaam iti kwartam. Nagsweldo ak iti Facebook, tatang. Aya, Oh, kita ano-mano. diyak mo't mabasa noan niya dagita. Dayta ti sweldo, tatang. Dollars dayta. No i-convert mo iti kwarta tayo, ay kadakal matan na dayta. Ada kayang kasta. Ada. Sige, agtugaw ka kay di, tamangan tayon. Agarami dakmanin iti content ko, kalpasan ti panangan tayo. Hello guys! Adda tayo manin dito'y garden ni. Anyet, kunam Elena. Ni, adda kayo matgayam di tanana Lilia. Garden may kunam mo dita. Nagkamali akla ang ijay nana. Day, anadwam tayo bidbidyo maya. Content lang dito'y nana. Anya, Anya nga tano pati da kayo kat i-video nana. sa mo i-post iti Facebook, kasta. Wan, isumat ti uso ita. Anya nakit din ayan Ay, isa adan, di nakibidbidyo. Diyak kaya tamay pupost ti rupak dita Facebook.
Killjoy kayo matlaunay, nana. Ibijom, ti Gardin May no kaya mo. Ng pag-aasim ata di mo pakialala ti Rupak. Nakababain mo no makita iti kalugaran tayaw. Okay, nana. Wish granted. O sige, aglisi kayo pa'y nga rod dita, taag video akpay. Naa? Bakit? Napanan ni Nana. Aday dya Garden. Na, anya ka no taramedi na ija. Tsaka mo di namat iba ganoan niya. Amo na ka ding adda bagya. Ni, ada ayala kay? Adda ka no. Iso masapol nga agsagana tayo. Tama nga no napigsat ti sumangpet a bagyaw. Sumurot ak nga rod ka ni Nanang. Ibagak nga agawi dan. Ang mga numabayagan kit di ijay kat agtudoy tinapigsa. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kan kwa na. Wan, nasaysayat pa. Agsubliak maglangi di barangay hall no madamdama. Tagpamiting ka no ni Kapitan. Apay nga itaka lang ang nagawid. Elena, naggapam. Anya lakit din lakay. Kasla di ka na irwang mo. Na, Naggapo ak ijay garden dana na biring. Nagarami dakla ang iti content. content. Pang-reels ko Anya? Ay naawanin ti ado pa asao. Amok matla ang adi mo amo ti may papan kadagita abanag. Oo, nayan da ita. Naadik ka mitay. Kita ma, ang mga nuinton madamdama kit kumkompormi mo tinti, pupus mo dita. Wen ka di, danag mun aya. Huwag gayam, isambot mo tayo aglaba, tanay. Adda ka numot ti bagyo na. Una yan. Pati pa naglaba na, i-video na. Pang-reels na kanong araw, tatang. Tiltila mo't mapampanunot ng aramidan. Bayan tayong tatang. Agsusweldo ngamin iti pisbok, iso kasta. Aramidan na amin para iti kwarta. Naitang araw, tatang. Ang baybayan tayo pailaan. Tinapatag, kit awan pa'y impos na akong komporme. Sa pala kumaa, tasan ang mapasamak ti kasta. Nakababain no bilang man. Matutudo matan. Saanan ang makarawar da tao? Anyaman nga tan ay ati mai-content. Bakay, agapay na bate ka pa eh. Adda pa mga lakay titasam dit na. Di nakdisturbon tadda pampanunuta. Ni tatang ngay bakay, di pa'y simang pa'y. Aywan! Amo ko no anya ti i-reels ko itang aldaw. Anya laki din bakit? Sa bali mo ti bagbagam nita. Sa bali ti sungsungba mo. Ni tatang ko nakapay saan pa simang pa'y. Ay unay kan. Adda ka din ni tatang amakit-kitam. Sikam. Awan nga rod, iso nga rod asal salud-sudin ka. No awan ni tatang amakitam dito'y balay. Kaya't naasawan saan pa'y asimangpet. Anya lakit din na yan. Awan mo ti ko na mamapan mo sa batay. Amo mamatutudaw. Dahil ta cellphone mo pa lang, mati dumdumugam dita. Agpampanunutak nga rod iti pagkwartaan. Sa maysa, di ka agkasta-kasta tamairan ranod ka mat iti susweldo iti Facebook. Awatan ba ito'y ginatang ko akarneri kay anak ko? Ni, nabasbasa kayo, tatang. Napigsabot nga bintitudo na. At dati payong, ngam di mo't mapayungan na tatudo. Ngapay nga minasaan anili na timbaw nyo aging matang, tatang. Busy mo't nga rin ngagsil-silpon. Ay, cellphone la ka na yun ay. Anya laki din. Di ko na itay, kit agaramid ka no iti content na. Content la ka na yun ay, tatang. Di ka man kontrabida dita si Karike. Nako, agkulimagtan. Ang mga numaasar kit makabulan tuman ti unget na kadata. Manganin ba kayo?
Umuna kayon kinitatang. Na, apay, di ka pa inalpas di tayo. Saan pa eh? Ay, unayin bakit? Mano nga oras mo dita? Kasta talaga ah. No nga minawanan ti may content mo, husto, hindi mo ipilit. Ay na, di ka man disturbo. Adda nga rod na panunot ko nga i-content. Anya laki din aya day ta content makauma. Anya lakit din, Ricky. No awan ti susweldo iti Facebook. Awan na, saan tayo ang makaraman iti lechong? Ni, anya nga dito impose ni Elena. Anya di impose na, biring anak ko. Adamat gayam narga ay adaga iti asidagda nanang. Kitaan nyo ti video nga impose na oh. Ay wagag paisaw. Sapay nakapigpig sa tito daw. Dayta ba jay kalsada iti asidagda. Isungag paiso nanang. Ay kasaritam nila kay Mau. Tay baga nakadagiti padada nga opisyal. Tapno amoda nga adda narga ay ejay. Ay wan nga rod nanang. Sapay igit ti kalsada. Nakitam ka diti reels ni Elena, duro lakay. Saan pa'y bakit? Anya ti in reels na yan? Ada impose na anarga ay adaga lakay. Ijay, Ija si dagda. nan, kita ka man. Dayta ni o. Hindi. Kaano pa dayta? Kita ma. Petsamat ita ti nakakarga iti post na. Ipakaamom ko makadag iti masagnan tapno amuda. O sige, bakit? Ibagak to tapno pagtitinulungan dadalusan no sumardang ti todo na. Kuno saan? Mapan ko kita ang damdama. Nasaysayat pa'y lakay. Anya ti imbaga ni Duro, bireng. Mapanakitaan no kasanunanang. Ay nasayat mo't ang arod no kasta. Tapno maaksyonan adagaws. Sapay igid ti kalsada. Wan nga rod nanang. Kaasimot dagiti magmag na iti dayja kalsada. Ay wan Pitak-pitak no kwa. Ay wan gayam. Ada in-deliver ni Susana puto dita. Order mo ka no, mate. Ay wan. Ada pa'y sopas nanang. Makan kay tulatan no kayat yo. Umayak man, Tata Blas. Anya ti masapol mo kagawad Doro. Nakitak timpos ni Elena iti reels na. At dati nargaya dagay ti asidagyaw. Ngamawan makitak. Awan ba nargaay dito kagawad? Anya nga rod in reels na. Sapay pityamat idikalman ti inkarga na iti pos na. Ay, jak ambo kagawad. Jak nakita dahi tapos. At ka din ni Elena. Mabali na makasaritak. Rimor itay simbardag ti todo. Ape ka di. Kaya't ko lang maamuan no nangalaan na iti dayja video. Amangan ko na no video dayja di napalpalabas at tawag. Dahil ti jak ambo kagawad. May salaang ti sigurado. Awan nargaay adaga dito bandami. Day tuyin ti bagbagak. Agsubliak tulangan no dan ni Elena tata kami tagsarita tata. Ay, word nasasayaat pa eh. Tapno ambo na ti ibagbaga na kada kayo. Anya ti may imbaga ni kagawad, tatang. Ti may papankan iti daga nargaay dito ibanda tayo. Nay, awan mo ti amo ka nargaay dito. Adda kanumot in reels ni bakit mo. Anya? Isumot imbaga ni kagawad Doro ita. Ay, naglokon. Amangan mo no video dahi tayo di pa'y. Pitsan lang ang adlaw ni kagawad. Letamot lang ang taatap eh. Ang mga no recycle video lang ang detay. Ang tiko na ni kagawad. Kat pitya ka nung amin idikalman ting karga ni Elena iti dadya post na. Anya laki din ni bakit. Agpus pa'y lang ngamin iti kakasta. Naimbag kumano yung karga na ti husto a pitsa. Tapno sana nailawan ni kagawad ngayon may dito eh. Uwan nga ron anak ko. Sapay ada binagkan ni kagawad apala itay. Agdalus da kuma. Ngam outdated magayam da dya video. Agar aramid day ta nga Elena. Napudot man ang ti ulom anagawid lakay. Awan mo't gayam tinargaay tas sidag da Elena bakit? Anya kay nga ro Jim post na. Ang mga no video day jay idipay. Awan siguro ti may content na iso akasta. Ay una yan dagita content creator.
Mangilawlaw ang damat. Huwag nga ro. Sapay pityamat itaatawang ti inkargana iti pus na. Ay, una yan. For content purposes lang gayam dayjay. Kaya't na siguro tag-viral Ay, agbayral, iti kastangar aramidan na. Para lang iti kwarta, gulbud da. Unay matandag ita content creator no maminsan. Kas dalamang lukloko, iti kastangar aramidan da. Dahil tangarod bakit? Naimbag kumaan, inkargana ti husto apit siya. No kaano na pasamak dahi dyan. Tapno ammo tayo mag. Apay, anya ti impupos mo iti Facebook mo, sika? Anya lakit din, ay ariti. Apay kasta ti panagsasaom kanyak. Kat awan mo't amok abasol ko. Imay ni kagawad duro dito'y balay itay. Apay ka no? Kaya't na makita tinargaya daga dito'y banda tayo. Tadda kanumot ti inreels mo, ngam awan ti nakita na. Na, asino nga minti nang ibagakan ko na nga umay ditoy? Kas na kunak itay, nakita dati inreels mo. Sapay pizza kano, idi kalman tinaykarga. Anya lakit din ay Di damat urayan nga daag text kadakwada. Kaano idi pa'y daya na pasamak. Anya laki din bakit? Idi pa'y magayam, nga mapay nga impos mo pa'y laangay. Tidakas na, pizza pa'y idi kalman tinkargam. For content lang nga roday jay. Para lang ti kwarta, kasta teramidam. Trying hard kalaunay mo. No idi pa napasamak, ikargam ti usto aday. Kan numabalain, di ka mangipopos iti kakasjay. Nang runa no kasto at chimpaw. Tapno sana may lawlawan na iti masiknan. Adat ni kagawad duro iti salas. Ne, anya ter aramidin ni kagawad duro dito balay tatang. Kahit nakaama ka sa rita, Anya? May papaniti anya tatang. may papan itimpos mo arils. Ha? Day tagamin, may sakamat arupat kwarta. Para lang ti pasweldo ni Facebook. Tiltila ipupos mo. Ilawaan mo matpiman na iti masiknan. Agraman na iti kalugaran tayo makakitkita. Aring na fake news ti impos mo. Takamalimat ti inkarga mapitsa. Hay! Ag-fact check da ngamin ano kaano ana pasama. Es, li mo man ikalintigan ti bidot mo. Tati inkargam iti pos mo kat pitsa ita. Ti amuda akit napasama kita. Rumor ka tag sarita kayo kin kagawad. Sikat ti makaammo kag palawag kay kuwana. Kagawad. San ang saya ti kasi nga naramid mo Pasensya kayon kagawad. Nagbidutak. Nangalami ti dayja video Naggapo mo lang iti Facebook kagawad. Nakitak nga impos dagiti daddo maa content creators. Iso nga impos kumutin na. Ay naapo. San ang saya ti kasta? Amuyo ang matutudo kasta pa lang taramidan nyo. Agbalin kayo mutin abulsag para lang iti kwarta. Mabalin mat nga ag-fact check kayo kagawad. Kat nupit chamot ngamin itatawan ti inkargam iti pos mo. Ti panunutan mi a viewers agad itala nga napasamak na jay. Pasensya kayon kagawad. Inton sumaro no, siguraduhan nyo akumpleto kanusto ti pupos yaw. Di kay mangipos iti kamaling impormasyon taray. Mailaw antipadayo tao. Huwan kagawad. Saanin ang maulit? Rumbang lang. San adakas no kahit yung agrel so nag-content. Ngam kompletuan nyo ti pupos yaw. Kan siguraduhan nyo ahustaw. Tapno awan ti mailawlawan na padayo tao. Saan lang ati kwarta swilduan nyo iti Facebook ti panunutin nyo. Huwan kagawad. No daddo mga min, kumpormimat tan ti maipupos. Uray bidot, sige lata, tapno lang ag-viral, kan umado ti engagement. Iso nga min ti uso ita kagawad, ngam amok itan, saanin ang maulit tinapasama. Adda ti kwarta iti reels sa kunada. Ngam san aya nalagan ti ritna no ti kwarta asusulduan nyo iti Facebook. Kat san anaggapo iti kalukwan. Kan panangibabay ni ti pada tayo a tao. Kagawad. Sakbay nga agpos ka. Siguraduam ang gusto ti impormasyon nga ipupos mo. Tapno saan ama ilawan. Wano mabiktima iti fake news ti pada matao. Di ka agbalin abulsek para lang iti kwarta.
Ang laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, nagboring mo tindi kastoy. Awan pa'y maaramid, mate. Ha? Kayat mo nga adda maaramid mo, lakay? Anya man hindi paramid mo ba kahit? No kayat mo nga adda aramidam, inkaglaba, ado timurong tayo, sa nga gabsoon, saan pa yan amalagto ti kabalyo? Anya laki din ba kahit? Pangasim kumamot din ah. Saan nakapaglabaan? Kat, kunamot amaburburing ka, di aglaba ka. Ay, si Kanton ba kahit? Inamang kidi di balay da tatahulyo. Ay nalakay, amok manundaytan, mapan mo manundanunan ni Tata Julio, tapno uminom kayo. Unya? Amok dagitan nga style mo, Nestor. Anya lakit din. Italag mo bakit? Alamot din ah. Saan na balay? Taintid kumutingin ka amin na sweldaw. Kan may sa, no uminom ka may. Saan mo nga inom, maging ka saan may nga amok, tararamidin may. Pag-istoryaan milaan, bakit? Nalaing ka nga rodan, ng pangasim ah. Saan ka manin nga agpakarabi iyan? Wen, bakit matumpal? Oh, si kamot gayam ni Star. Anyat gatangam. Adala ko yung dalam ti baboy, nana. Adda ah, mano akilaw ti gatangam. Kagudwa kilo man, nana. Kain kagudwa kilo mo't laeng, alapayag ti baboy. Mala, mabiit lang tamangi kilo ak. Kain gumata mo't laeng iti 2 at 2 tao, nana. Apaw, uminom kayo manan. Wen man, nana. Mapan ko man danunan ni Tata Julio, di balay na. Uminom kami man. Ay katwa na, awan mo't dakas na. Lakit di, sagpaminsan. Nay, arak mat kan karni day ta imot mo, pare Nestor. Ay, wen paray. Mapanak man ita balay ni Tata Julio. Ta agshot kami man basay. No, saan ka busy paray? Ay, umay ka. Ah, ay, katuan na pare. Ay ngam, agawid akpay, tay nakagpeles. Nagkapuak nga minije bangkag. Iso anakapit-pitak ti kawas ko. Kasta ka di paray. Ay, una. Sumarnukan to nga ro ni Jay. Inaklutoy na ito ginatang ko apulutan, paray. Ha? Ay, uwan sige pare. Sumaruno akto ni Jay, madamdamalaan. Panunutak itay ama pa nakikya balayaw. Tama burburing akmatla dito'y balay. Ay ngam imay kamay. Wen tata, awan ngamin mararami di balay. Isa napanak nagdagas iti arak ken pulutan iti tersina ni Nada Duna. Imaya ko na. Kastaya, ay katala. In kalutuan day taginatang mo apulutan. Tarugyan takid din ti agsyat. Ay, wen tata. Mangluto ak man iti sisig. Apaw, nagkanasan ngay. Wen tata, sana balita, sagpaminsan lang man. Ay, wen kaya, nasabat ko ni Pare Baldo itay. Isa nga, inawis ko na, tata. Ha? Inawis mo man hindi ka kagurgurak kakasangsangaw. Nay, apay ka day, tata. Eh kano nagrawat iti pulutan? Anya? Wen, pudno ti kunak Nestor. Nagrawat na jay iti pulutan. Sos, saan apananguyaw ken panangichismes ngem ay naapaw. Nagrawat at talaga sika. Awan babain na. Ne, nakasukat ka. Papanamanan. Ah, adala pa panak ba kay? Sa dino manan ay ati papanam. Apay, saan ka aya anabannog anagapoy dya bangkag? Nabanogak ah. Ngam napatag nga rod ti papanak. Siguro, mapan ka manan makiinom anya. Ah, Agpudno ka.
Ay, uuwin bakit? Inawis nak ngamin itay ni pare ni Stroket. Ngam saan ka madanagan, tabasit laeng medye inumin mi. Kalpasan na dayay, agawid ak matla dagos. Abday ta ka manen, Baldo. Agawid kan tumanen anabarta. Salbag kit de. Sus, relax ka di laeng bakit? Anya lakit din aya. No anyat langak apumanaw, isumit laeng tilangak nga agawid inton madamdama. Promise bakit? Ay na, unay matanday doon kasangsango iti panaginaw. Haramidan na matan ngayon na po iti pulutan. Tata, ada ka di magpagayo? Awan, Baldaw, awan. Ay, kung naklakid di ano adda. Tas lagsasao kayo ngamin. Alaki din, uminom tayong uminom. Ano, kurang. Inaggumatang, iyayan ni Nana Duna. Dayta ka man pare. Gumatang kamutan ang arod iti pulutan tayo, tanay. May ibus mo ti linutom a pulutan. Ay, bit man tamang kutsarak man. Ay na, nagimas at talaga yaw. Ay, naimas na talaga pare. Tas ang arot tinaglutaw. Expertise ko ti sisig idi pa eh. Nagdurbab mo ti awanan pain. Sa tao. Awan lang arutin abag na. Isupay mo ti mangibus iti pulutan. Nagimas. Ay, paray. Sisigmanan nga rod ati alaam inton madamdama. Tas ikamot lang ti agluto. Anya, paray. Nagmayat ka, nagimas ka. Ha? Unay mo tanda dya, Baldo. Bakit? Nabartag ka man ako nakon. Apay ayan ni Baldo. Nagrawit iti pulutan siya, bakit? Anya? Agasamanta nagado yung lutok asisig. Tiko na pulutan may. Minarami na mutan nga inapoy. Anya? Unaklaki din no sana po no. Di bagbagada hindi kanyak. Akas dya ito gali ni Pari Baldo. Ngampod no magayam. Katuan mat ngamin. Iso nga ado ti saan nga akin kayat ken kwa na akainuman na. Nagrawat kanu ngamin iti pulutan. Ken maysa, maki kanu. Maki? Maki inumlatan. Saan ang makiambag. Iso magti ko nada. Ay una yun. Lawlawan ko na nangawis king kwa na itay. One click mo din dyan pulutan may. Oray ni Tata Julio, madlaw, adi na kaya ti ugali ni Baldo. Ibusin na, ti pangpulutan. Anya lagi din. May sasyat ng 5 sobo iti pulutan. Ay, inton sumarunaw, pang-aasiman, tasaan munton ngay ayaban ni Baldo ang makisyat kadata. Ay, talaga saanin, Tata. Jakbot la kaya tay. Iso asaan mo't lang ay ayaban dalandukay. Ure ni Daryaw, di na kaya't akainom na siya baldaw. Kastaya, Tata. Wen, pudno dayta, gapu iti kinarawot na iti pulutan. Iso asaan dan ngaw awisan no agjamin da. Ay, unay mga minday dya baldon. Aramidin na mga inapo iti pulutan. Nagalas nga ron ti ugali na. Nukas di ko mga main. Mangan pa'y nga umuna iti balay da. Sakbay nga umay makiinaw. Ha? Ay, ngam sa bagay. Uray na nga na. No talaga arawag. Awan lata. Anya laki dain. Tata. Nagrawat lang arudan iti pulutan. Saan pa ya makiambag iti siyat? Kanayon madlata na makisisyak. Dilagbain. Dan tulat tamat altaw yu ah. Apay kit din. Apay manon aya. Anya man nanti pagkaskas taam. Naghawid ka man na nakaslaad da di mo kayat. Ah, dahil man nalando.
kunamlan o asino. Ah? Taapay? Nasabat ko itay. At daimat na nga arak. Di na magkuno sa dino ti paginumanda. Ti insungbat na kanyak. Saan ka nga imbitado? Kuna nakit din ti awanan bain. Anya? Kat, gapulaang iti dayta, agsaksakitan tinakam mo. Anya, kalakit din baldo? Nasakit at talaga tinakam ko. Tasigod mat nga awisan nak. No kas di nga agdajaming da. Ang amitay. Kas di mat din ti insungbat na. Ay, Kasla dadakas mat nga inaramid ko. Ti kas di nga imbaga na kanyak. Sa anak kano nga imbitado? Una yan ya. ay apo, nagado aparikot dito'y unag balay baldo. Inaynayon mo pa'y tawan sirsir binabanag. No saan da ka nga inayaban, di saan laeng, period. Sana kasta nga sakit tinakam mo, bitugang kantupay. Anya, nasakit tinakam nila kay mo? Asaan nga inayaban nila do ang naginom? Wen nana, ada ija balay, nagsakit tinakam na. Ay una yun. Amok man no apay asaan da nga ay ayaban. Amakisat kadakwada. Ah? Anyat kayat yu asawan nana? Iso asaan dan nga ay ayaban. Gapo iti saan anasaya at nga aramid na. Iso lang nga ro ti mapan makisat. Iso kano pati kararawatan iti pulutan. Anya? Nakunak dayta, gapo ta isumot ti kanaw ni ibaga dagiti kainuman na. Nagrawat kanaw iti pulutan nila kay mo. Aramiden na kanumot asidaan. Anya? Kan maysa, nagrawat lang nga ron iti pulutan. Pulos pa'y asaan kano ang makiambag. Isumat lang ah. Ay, anya lakit din ni Baldo. Kundi sakit tinakam na asaandan nga ay ayaban. Gayam, basol naman. Katuan, iso abagbagam nila kay mo. Ikatan dati kas di nga aramid na, kinarawat na iti pulutan. Isukit din, di pa ka-istoryaan na dito yung barangay tayo. Hoy, Baldo, Makahuy ka man. Apay aya. kundi sakit tinakam mo, asaan na kan nga ay ayaban ni Lando nga uminom no aginom da? Tagayam, nagalas mo gayam ti ugalim. Ne. Anya ka din dito nga ipagpagam bakit? Anya ka din day nga ibagbagam nga? Ay no, isu asaan da kan akayat nga ayaban, gapo iti kinarawat mo iti pulutan, salbag ka. Anya? Ikatam nga minday nga ugalim, no kayat mo nga dalat ta mga yabken ka. Unay mat nga minday nga aramid mon. No pulutan, ay kat pulutan ah. Saan mo nga aramidin nga inna po iti pulutan, Baldaw? Si kakit di man. Nikit, pudno matibagbagak saan aya? Ken maysa, no mapan ka makiinom, makiambag ka mata nga uray sagpaminsan laeng. Saan akas ta makiininom kalatan? Sakit, sikapay ti mangibus iti pulutan. Amom ngay tata. Adda nanggag ko ngay istoryaan ti karuba. Anya ngay dayta. Nasakit ka no tinakam ni Paribaldaw, hindi na minsan, nasaan nga inawis ni Landaw nga agsyat. Woy, tata. Nasakit tinakam na, tako na kano ni Landaw, asaan nga imbita daw. Saan dan nga yaban, nagapu iti ugali na, kinarawat na iti pulutan. Isukit ti kunak, tata. Husto mat kit di tapno makadlaw, kit agnakam basay. Nasayaat ka day, no, agnakam, tata. Patsam na yan. Alakit di man. Ingka magalan iti inumenta. Pagis istoryaan ta. Ay, kitwa na, tata. Isumot lang awan, mararamay. Wan nga raud. Aw, adto'y ti talo alimagasot ka. Kumatang ka iti pulutan,
Tasyak mutain ti manglutaw. Wen man tata. Ta ramanan tamamit no nya raman ti luto yaw. Nya laki day. Oh, si kamu kaya pare daw. Wan pare, siyak nga rod. Nay, arak mo't kan pulutan day taimot mo. Apo ah. Ha! Uminom kay sakit di manan kini tatahulyo ah. Wen pare, ngam Ne. Apay nga idulin mo mo't di talikod mo day tapulutan na ginatang mo. Ha? Kan, sus, nakitak mo't lang arudan. Ay, kwa. San ko nga iduldulen pare? Adalah nagatel dito yung likod ko. Isa kudkudkudok mo ta. Kahit, kasano nga uminom kayo ka di, taumayak mamay. Amo, nagsakit tinakam ko kinilan daw. Ha? Apay aya pare? Kasano mat nga main. Saan naklangarudan nga ayaban nga uminom, nagadupay lang ti ibagbaga na itilikikodak. Anya? Huwag pare, iso apang asim matan ah. Ta saan ka kumamat ama ipada kadakwada. Ay, saan mahit pare? Ala, pasensya ka ta. Saan ka pa maawis ita pare? Umdas lang amin na ito para kada kamay. Inumun pa lang ti nanakman atao pare. Mala, inakon pare ha? Aniya. Imbagam da itaken ko na. Ay, awan ah. Guraan na ka na jay ko nagtumay. Ay, nyay nga rod no. Sakit tinakam na tata. Ay, sa bagay kindi ah. Ken may saan lang mo tasyak tinag ko naking kuha na tigas jay tata. Ado kami, malaksid pa ko nilang daw. Ay, wan ba't kindi ah. Laki day tata. Rugyan tagay din to minom. Ganasin ta ito'y pulutan. Tawan ni Baldo ang nagraway. Salpag na yan, Nestor. Ay, awan na talaga't nagdumaan da kinilando. Ne, agung unget ka manan asimang pet. Apay manan. Anya lakit din aya. Adan tula kwartak ta gumatangak manmet iti arakan pulutan ko. Uminumak latan na si Siak. Anya ka din dagita nga ibagbagambal daw. Nagdagulit kabutten aya. No. Karkarwa matalaga tirurod ko. Ni Nestor nga rod. Di nakat kayaten nga awisan nga uminom. Anya? Sana pa'y ko na nga inuman lakan o tinanakman da jay imot na nga arak. Anya laki din aya. Kat itikas jay nga imbagana, saan ka pala makarik na? Kayat na asawan, saan da kayat ti kainuman anagrawat iti pulutan? Anya? Iso ahusto lang ti kunam agumatang ka iti arak ken pulutan mo. Iti kasta, si kalaang ti agpulutan ken uminom. Anya lakit din aya? Dayta kinarawat mo iti pulutan, awanon ti mayat amangawis ken ka. Ay, uwan tata. Kasta timbaga na kanya kidi na minsan na nasabat ko. Nagsakit man dinagam ko kun kuana. Ay, si kakit di mait baldaw para day jay laeng agsakitan tinagam mo. Ha? Imbes nga agsakit tinagam mo, panunutem kiday no apay. No anya ti makagapaw asaan nakakayat nga yaban. Anya? Amom nga min baldaw. Numapmapan ka iti pakiinumam. Kita amad basit ati gargaraw mo. Style mo nga min. May sasyat. 5 asubo a pulutan. Ay kituan bait. Pudno mati ibagbagak saan aya. Ay uwan ko nam. Tata. Kan may sapay. Iti daytoy akin nalakay kaon. Ken iti kinabayag ang nagsangsango ta iti panaginom. Awan pa'y napuutak ken kagimatang ka iti inumain.
Kanayon latan amakin inom ka. Una yan. Anyalaki din baldaw. Iso asaan ngagsaksakit tinakam mo ka day. Panunutem ka day, anaimbag, ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.